Opa! Svaka čast, ja sam morala ju snimiti sa strane. Da, još jedan put ono bacanje, da vidimo gore. Repriza. Naši gosti, vrhunski plesači, izvođači, sportaši u akrobatskom rock'n'rollu, main freestyle, main classes freestyle. To su Nola Bonačić-Dorić i Floran Perić-Radovanović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobrodošli. Evo, dođite malo do zraka. Više Floran, jer on ipak morao malo i bacati. Ne bi se ja baš složila. Ona od stresa, a ja od fizičkog umora. Ali moram odmah pitati koliko je teško ujutro ovako nešto izvesti. Pa evo, ja se ne sjećam prvo kad sam bila budna zadnji put ovako rano, a pogotovo da sam radila akrobacije, tako da... Dobro. Ajde, polako dođite malo do zraka, da kažemo i razlog. Prvo da vas malo pohvalimo. Da, malo pohvalimo. Izvrsni ste u onoj klasi prije, a saznat ćemo malo kasnije o čemu se radi, i vodeći u Hrvatskoj, pa i šire. Sada u ovoj najvišoj klasi akrobatskog rock'n'rolla, kao što rekoh, to je main class freestyla. Vidite da je freestyle, bilo tu i bacanja, vrtnje, svega, jel da? Atraktivno, jako atraktivno. To je ono što mi atraktivno. radimo obično prije početka emisije, da se malo razbudimo prije nego što vama kažemo dobro jutro. Malo se zagrijemo. Jasno, Mirko i ja svako jutro. Da, ja sam na njezinoj poziciji, a ti me vrtiš. No dobro. Već vizualiziram u glavi, nije dobro. Najavljujemo svjetski kup koji će se održavati u Ženevi, gdje će naravno ići i oni. Evo, sad smo nešto rekli da malo dođete sebi. O čemu je riječ to u Ženevi, Floren? U Ženevi sad je svjetski kup za našu kategoriju, što je main class freestyle. Znači, to je nekako najviši vrh, recimo, akrobatskog rock'n'rolla. Da, dakle, to je sad najviša kategorija koja može ići, koji se zapravo prelazi sa bodovima. Znači, možete paralelno plesati main class, contact style i freestyle cijeli život, ako želite, ali... Ona je naprave svi odabir da odu, neki ljudi ostanu jednostavno u ovoj drugoj kategoriji. Kontakta. Da, tako da sad je u Ženevi svjetski kup zapravo za obje kategorije, to jest možda za prvenstvo zapravo za... Ne, svjetski kup i za contact style i za freestyle. I za jedno i za drugo. Koja je razlika kontakta i freestyle? Ovak laički je ono. Contact style sve radite zapravo zajedno, znači cijelo vrijeme se držimo. A freestyle, ja se okrećem u zraku baš bez partnera. Pa to je slično kao i u umjetničkom klizanju, pa ima one parovi i plesni parovi, zapravo plesni parovi se u cijelo vrijeme moraju biti držati i usklađeni. Evo, ima neke sličnosti. Da. Komentirali smo malo prije početka ovog gostovanja da su Hrvati trenutačno odlični u akrobatskom rock'n'rollu. Da, tako je. Sad unazad par godina pogotovo... Baš se akrobatski rock'n'roll u Hrvatskoj digao na baš visoku razinu. Tako da i prošle godine na svjetskom kupu u contact style kategoriji, kad smo mi još plesali, smo u finalu, 3 hrvatska para su osvojila medalje, tako da... Da, nevjerojatno. Vrhunski. Imali smo hrvatsko postolje, zapravo da, mi smo bili treći. Tada baš bio jedan onak povijesni trenutak zapravo za Hrvatsku. Da, kakvi su najveći? Taj je bio jedan veliki uspjeh. Što još u vašoj karijeri? Jeste stalno zajedno ili ste mijenjali partnere? Pa ja sam kao mala plesala sa drugim partnerima. Nas dvoje sad plešemo 3 godine zajedno, tako da... I ko je glavni tu? Onaj koji baca ili onaj koji leti? Mislim da onaj koji leti je glavni. Ipak sve se podređuje njoj, zapravo i njenom, jer više ovo mentalni sport, mentalno zahtjevan sport, fizički je isto naravno, ali prvenstveno mentalno i moraš biti jednostavno spreman, tako da se mi zapravo podređujemo više manje njoj, koliko je ona spremna taj dan raditi, pustiti, naravno ne može ti svaki dan biti dan kad odlučiš pobijediti sve svoje strahove. Pogotovo ne ujutro. Nola, kako dugo se baviš? Ja plešem od svoje 7. godine, znači sad 14 godina, tako da cijeli život sam u ovom sportu i odrasla sam zapravo kroz to. Ovo kada vidimo izgleda fenomenalno, ali koliko je odricanja u pozadini, odricanja, treninga? Pa moram priznat da ja ne bi to nazvala odricanje, jer ja tu stvarno volim raditi, volim ići na treninge. Mi treniramo 5 do 6 puta tjedno, tako da tu je dosta, moraš posvetiti vrijeme, jednostavno moraš uložiti trud, tako da, ali nekako, dosta me ljudi pita kako uspijevam to uz faks i sve, ali jedno mi gura drugo, kad voliš ono što radiš, stvarno nije problem. Što studiraš? Ja sam na FER-u sada, studiram računarstvo. Ferovka koja se bavi akrobatskim rock'n'rollom. Pa evo kad misliš da ne može, bolje može. Svaka čast. Ne mora ići liftom gore na 4. katu, ne bude. Malo je ovo pogurne, pa je gore. Floren, ti?
Ja sam zapravo doktorirao sad ove godine u kemijskom inženjerstvu. Ali kako skromno to kaže? Sad kao viši asistent na fakultetu kemijskog inženjerstva i Znači tehnologije. čak i predaješ na fakultetu? Pa nešto malo vježbe, držim tak neke diplomske završne radove i to, ali više sam u znanosti nego u nastavi, ali... A mi mislimo da nama dan ima premalo sati za ono što radimo. Da, ali još 5 puta tjedno uspijete vježbati. Ovo izgleda za nas nestvarno i to bacanje je slično dosta opasno. Koliko su ozljede česte? Pa iskreno mi imamo zapravo dosta stabilan pristup prema treninzima, jer naša trenerica zapravo i trener su jako paze na to da ne riskiramo ništa što ne možemo podnijeti. Imate neku strunjaču dolje ili nešto? Da, imamo i puno druge opreme koje koristimo kad isprobavamo nove stvari. Ali više manje kada se rade stvari ovako bez ikakve pomoći, bez trenera, to su većinom već stvari koje imamo veliku marginu greške zapravo, tako da se nećemo ozlijediti jer već smo pametni oko toga što radimo, čak i kad nas je strah i kad je nervoza, znamo zapravo što... Ali odustanete u sred jednog plesa, odustanete od nekog lika jer se prepadnete u trenutku. Vi ste joj nismo spremni za to napraviti. Ne, zapravo. Pa mi toliko to dobro natreniramo da si ne dozvolimo da nam se to dogodi. Naravno, ako se ja jako prepadnem ili nešto, uvijek imam slobodu stat i odlučiti, ja ne bi. Ali kažem, mi to stvarno do te mjere natreniramo da, evo, nije mi se to do sad nijednom dogodilo. Tako I neka tako i bude. Jer u principu je zapravo pravilo to da jednom kad kreneš ulaziti u akrobaciju, moraš je odraditi do kraja koliko god da te strah. Ne može ona sad povući nogu gore u zrak i onda gore ništa ne napraviti. Znači jednom kad si krenio moraš završiti. Možeš stati prije nego što kreneš, možeš reći nisam spreman, još sam se spremna, danas da uđem, ok. Ali u principu zapravo kad uđeš u to moraš odraditi do kraja. Idealna dob da se dijete počne baviti akrobatskim rock'n'rollom? Pa, mislim, ko mali ne radiš akrobacije, naravno, nego je tu samo ples, ali mislim, ja sam i ovaj sport zavoljela baš zbog tog plesa, tako da može se, moja sestra trenira čak od 5. godine, ja sam rekla od 7. Tako da, zapravo što si manji, to je bolje, jer dijete puno lakše nauči onda sve. Evo, Moram novo sad malo ispraviti jer je jutro, nije baš da ne radiš akrobacije, juniori rade akrobacije, samo rade jednostavnije akrobacije i to su više akrobacije koje su posvećene tome da dečko i cura nauče surađivati skupa, jer ovdje koliko god da se čini da je fizička snaga jako bitna. A morate biti utrenirani. Da, ovdje je više oko osjećaja i suradnje partnera i partnerica, onda zapravo dečki cure... Puno uspjeha u Ženevi, da vam žiri bude naklonjen. Mi pozvamo neke članove žirija koji nisu mnogima naklonjeni, ali to je njihov problem. Ali vama neka budu i da dođete s nekim lijepim medaljama i puno uspjeha.